Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafil munjazi wa tabsutul badla biwadil munjazi wa tantadhiri dhambi ghairi suti fa in katal alfiyata nimuti wa wabisa minha izun tafdila mustabjibun sana'iyal jamila wallahu yakti bihibatil wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. والرفع والنصب جعلا إعرابا Ling ismi wa fi'linnahu lan ahaba wal ismu qad husisa bil jarri kama qad husisa fi'lu bi ayyan jazima warfa bi dhammi wansiban fathan wajur واجعل لنحو يفعلان النونا raf'al wa ta'ina wa tasaluna wa babu wa mislahini qad yarid dal babu wa huwa aina qaini yattari wa nuna majmu'i wa ma bihil tahang famtawa qalla man bi kasrihi naqad wa nunu masunniya wal muhaqqibi. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum.